салому дуруд ба шумо бинандаҳои телевизиони Сохт. барномаи навбатии Тоҷикистон ватани азизи ман манзури шумост. ин навбат мо аз дастовардҳои шогирдони коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд барномаро манзури шумо мегардонем. имсол дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд 4 нафар ғолибиятро ба даст оварданд. инак шинос шавед. Ҷонибек Мӯъминов. ҷонибек Мӯъминов 3 августи соли 2005 дар шаҳри Исфара таваллуд шудааст. аз синни 7 солагӣ роҳи санъатро пеша карда то ба ҳол дар ин ҷода маҳорати худро сайқал медиҳад. номбурда соли 2021 баъди хатми синфи 9 ба коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд ба шӯъбаи созҳои оркестри халқӣ барои омӯзиши асбоби мусиқии рубоби Қашқарӣ дохил шудааст. соли 2024 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда дар даври ҷумҳуриявии он сазовори ҷойи сеюм ва бо 15 000 сомонӣ маблағ қадрдонӣ гардааст. ҷонибек Мӯъминов ҳамчунин иштирокчӣ ва ғолиби якчанд озмунҳои байналхалқӣ мебошад. Мӯъминов Ҷонибек соли 2021 баъди хатми мактаби миёна камтар бошадам мактаби санъата маълумот гирифта омадагӣ буд. лекин бача аз ҳамун овони ҳамун якум рӯзи дарс бачи вай баромад, меҳнатӣ баромад. мана ҳамунҷа нотайёр омадагӣ мана дар курси 4 аллакай лауреати конкурси Тоҷикистон ватани азизам лекин ҳаракат мекард. ҳолиам ҳамин синфба худашам беҳад шита машқ мекунад. нозикое мегӯяд маълим ман инҷас чӣ хел чӯ ман нафаҳмидостам ҳамин нафаҳмонед. бисёр серталаб худаш. дар даври аввал асари композитори озарбойҷонӣ Бахчи Курдро навохтам ва ҳоло мехоҳам порчае навохта бошам. Мӯъминов Ҷонибек аз шаҳри Исфара сазовори ҷойи сеюм. муборак бошад. шумое ки ҳар давра аз худ боз мушкилтар мешавад. барои ҳамин ба даври сеюм бо асари композитори ҷаҳонӣ бо номи Чардаш таёрдем ки асари техникӣ буд дар онҷо. чӣ нозикиҳо доштад ин асар? ҳамаи устодотон интихоб кардед? чанд вақт машқ кардед? чиҳоро масалан мукаммал кардед? барои даври сеюм тайёрӣ боз ҳам ҷиддитар буд. асари техникӣ буда аз 2 қисм иборат аст. яъне даври қисми аввал сус ва қисми дуюм бошад каме тезтар. марҳамат як порча барои мо менавозед? ҳар як устоз
ҳамин дастовардҳои шогирдаш ба беҳад хурсанд мешавад. ҷош мебиёд ки шабам хобам намерад ки меҳнатомо ҳамҷо мана барбод рафтагиш неюфтад. дастовардҳои ин озмун нишона аз он аст ки ҷавонони мо ба фарҳанг ва суннатҳои аҷдодии худ аз ҷумла мусиқӣ эҳтиром ва таваҷҷӯҳи хоса доранд. паси ҳар дастовард албатта заҳматҳои шабонарӯзии устод ҳувайдо аст. ман дар бораи ҳамин консерт ман ту камакак маълумот метиҳамам. ту ин консерт фантазияи асари нав, ин бастакор номашон абдукарим усмонов. ин аз се қисм иборат аст. ҳозир ҳамин қисмҳои аввалаша каденсия мегӯем саршавӣ. инҷо чӣ хел ки навозанда менавозам ки озод навохта наштакор. ҳамин ҷоҳои камбудиоша ҳозир шита кор мекунем. кани або сар кунем чи. Анамин чӣ гуфта нигав? Анамин глисанда. Анамин чӣ овор нас вага. Ин чӣ? Ҳамин мани чӣ ҳамин худаш? Кадом нишона? Фермата. Анамин чӣ ҳо? Мани ҳо чӣ? Трио. Анамин ҳо бояд хушро биромда наштакор. Дона. нафаси озод. Апаст. кришенда диминента гуфтани гап чи? аз боло мебуроем, аз боло поён мефароем. Анаминҷа бояд мисол пиано сар карда то форте мебуроему баъд бо пас бо пианова мефаромаданома даркор. боз якбор ҳамин фраза якбор гирем. овози баландтар. овози баландтар. барои мо наврасон ва ҷавонон қабл аз ҳама дастгирӣ ва монеъ нашудан барои интихобамон аз ҷониби волидон, устодон ва ҷомеа муҳим мебошад, гуфт ҷонибек ҳангоми суҳбат. мактаби санъати бачагонии Исфарова ба назарам 1-2 сол хондагӣ будааст. камтар ҳамин рубоб кадӣ ошно будам. баъд ман гуфтам мана хоҳӣ агар ҳамин рубоба мехонем, мана дасти худамва мехонем, мана ҳозир асбобҳои гитаро менозад, фортепианои нағз навохта метонад. ин ҳамаш меҳнати худаш. мо дарсба ки мегузарем, аз дарс баромада худаш меҳнат кард. мо саршавиша кушода метиҳем, ҳамин роҳаша нишон метиҳем. агар баъди дарс баромада рафто худаш машқ накунад, дигар вай ин хел навозанда вай шуданаш қиинтар. از سری پیسانی تو سر می شود عمری همه، از سری دستانی تو پیراهی دوری همه، از سری پیسانی تو سر می شود عمری همه، از سری دستانی تو پیراهی دوری همه، از دلی تو سر شود دریا دلی، خوابیلی صورت شود آب و گله، سوزنی تو از ستونی قصر طلا قیمت است، روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است، سوزنی تو از ستونی قصر طلا قیمت است، روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است، به تو خوش فاله نماند در جهان، جای تو خالی نماند در جهان.
албатта ширкат варзидан дар чунин як озмун кори саҳлу осон нест, чунки беҳтарин нафарон ва донандагони санъату фарҳанги волои тоҷик дар он иштирок карда метавонанд. Боли 6 сол аст ки мана озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман гузашта шудааст ва ҳар сол яъне як истеъдодҳои нав ва нав худро муаррифӣ карда лаёқати худро нишон дода истодаанд. Ин яъне мақсади худи озмун низ дар чӣ буд? Дар дарёфти истеъдоди нав, яъне ҷалб кардани ҷавонон ба санъат ва дар он ҷумла ташаккул додани мусиқии касбӣ, чунки дар инҷо ҳар гуна жанрҳо ҷой доранд ва дар он ҷо навозандагон, сарояндагон метавонанд иштирок варзида худро истеъдоди худро нишон диҳанд. Ва дар ҳақиқат ин озмун фикр мекунам дар тӯли 6 сол аст ки чунин истеъдодҳои нав ба навро барои саҳна бароварда истодааст. воқеан васеъ шудани доираи иштирокдорон дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бори дигар собит месозад ки миллати тоҷик аз азал дӯстдори каломи бадеъ ва фарҳангу санъати волост. маҳз чунин ҷамоматҳо метавонад чеҳраҳои навро ба майдон оварад. иштирокчӣ ва ғолиби озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман Абдумуталиб Маҳмадов шинос шавед. абдумуталиб маҳмадов 27 марти соли 2000 дар шаҳри хуҷанд ба дунё омадааст. мавсул соли 2022 ба коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри хуҷанд дохил шуда, айни замон донишҷӯи соли сеюм мебошад. абдумуталиб соли 2024 дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда ғолиби ҷои дуюм ва соҳиби 25 000 сомонии мукофотпурӣ гардааст. азму талош ва ҳунари волои Абдумуталиб боиси он гардид ки номбурда дар озмунҳои байналхалқӣ низ иштирок намояд ва ғолиб гардад. аз соли 2024 дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда якум давр ҷои якум, дуюм давр ҷои дуюм ва сеюм давр ҷои сеюмро ишғол намудам. дар даври якум асари Талабшоҳ Сатторов бо номи Ёди Кӯҳсорон, дар даври дуюм Ёқуб Сабзанов романси Тобакайро иҷро кардам. дар даври сеюм романси Зиёдулло Шаҳидӣ Зисӯзи синаро иҷро карда ҷои сеюмро ишғол кардам. ба дигарон ман шину ба ҷони ман мазан оташ маро масӯз ки ман худ бар оташи ту кабобам кабобам. маҳмадов Абдумуталиб аз шаҳри Хуҷанд. муборак бошад. маҳз дастгириву иқдомҳои наҷиби роҳбари давлат боиси он мегардад ки имрӯз орзуҳои ҳар як ҷавони соҳибистеъдоди кишвар ҷомеи амал пешад. ҳар сол яке аз шогирдонам ба дастовардҳо ноил мегарданд ки ин боиси хурсандии ман аст. яъне албатта ин беталошу беҳаракат заҳматҳо намешавад. фикр мекунам иштирок дар ҳамин озмун шогирдонамро ҳидоят мекунад барои пеш бурдани санъати худ, маҳорати худ ва дохил шудан ба мактабҳои касбии олӣ. ҳар гоҳ ки тариқи телевизион рафти озмунро тамошо мекардам, дар дилам шавқи иштирок дар он бедор мешуд. пеши худ мақсад гузоштам ки бояд дар озмун иштирок варзам ва қувваи худро санҷам, иброз дошт ҳангоми суҳбат Абдумуталиб.
بکای از اشکی سوزان تر کنم رخسار را از گلستان محبت تا رسد بوی وفا از سری کویش نکندم دیدایی نظاره را تا بکی پنهان کنم دردی دلی بیچاره را تا بکی پنهان کنم دردی دلی بیچاره را дар коллеҷи санъати ба номи содирхон ҳофизи шаҳри хуҷанд аз ҷониби роҳбарият фазои мусоиди эҷодӣ таълим фароҳам оварда шудааст. ҳар як ташаббус ва иқдомҳои созандаи шогирдони ин боргоҳи фарҳангу санъат аз ҷониби устодон дастгирӣ меёбад. албатта барои кор кардан барои фаъолият бурдан ва омода сохтани шогирдон ин муҳит яъне бояд муҳит бошад, шароит бошад, имконият бошад ва ин синфе ки ман дар ҳамин ҷо дарс мегузарам доим кушода аст ва тамоми тобистон ҳатто дар вақти таътили тобистона низ донишҷӯён дам намегиранд, чунки омодагӣ дар ин ҷо ба озмун меравад ва ҳамаи мо дар давоми сол гуфтам мумкин аст заҳмат мекашем, омода месозем, кор мекунем ва боз лоиқатҳои нав ва навро пайдо карда онҳоро омода месозем ба ҳамин озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. дар шумораи ғолибон ва иштирокчиёни озмунҳои чӣ ҷумҳуриявӣ ва чӣ байналхалқӣ аз коллеҷи мазкур бисёр донишҷӯён ҳастанд ки имрӯз устодон бо ифтихор номи онҳоро муаррифӣ месозанд ва ҳамзамон аз нақшаҳои минбаъдаашон ибрози андеша мекунанд. вақте ки мо ба сеюм давр равона мешавем бо шогирдонам албатта ҳама мақсад доранд, ҳама орзу доранд ки дар он ҷо худро дар саҳна имконияти худро истеъдоди худро нишон дода тавонанд ва вақте ки ман мебароям бо онҳо албатта ҳаяҷон аст, чунки ҳар яки онҳо чун фарзандонам ба саҳна мебароянд ва аз ман чун як пойдевор интизор мешаванд ки ман дар ин ҷо ансамбл ба ҳамдигарро фаҳмидан дар кор ҳис кардан лозим аст ва вақте ки мо ноил мегардем ба ғолибият албатта ин бисёр як таъссуроти бисёр баланд ба ман мерасонад, бисёр хурсанд мешавам, ба ваҳҷ меоям, фахр мекунам бо шогирдонам ва ҳатто новобаста ба оне ки заҳмат мекашем тамоми сол чӣ тавре ки гуфтам таътили тобистона дамгирӣ нест, вале беистироҳат мо кор мекунем ва ин дастовардҳо он хастагии манро рӯйпӯш месозад ва новобаста ба оне ки ман мегӯям монда шудам, хаста шудам, имсол дам мегирам, вале вақте ки дигар шогирдон меоянд мегӯянд моро омода созед, майлаҷон бо шумо кор кунем, мехоҳам иштирок кунам, ман негуфта наметавонам, албатта бесорати шумо аст. вазифае ки ман ҳаст онро омода сохтан, албатта ба пеш мебарам, омода месозам. در زمستان با خیالی نوبهاران زندم سبزه
صحرایم با بی باران زندم قطره ها از اتحادی همدیگر دریا شوند من در این دنیا به مهری دوستداران زندم هر کجا با هم به یادی که سران زندم هر کجا با هم به یادی که سران زندم من به آموزگارم نظیر غیب‌الله جانزاده مینه‌دار خود را می‌رسانم که به این آزمون مرا آماده کردند. چی نقشه داره در آینده؟ نقشه آینده که با همین صاحب پیشرفته به قله بلندی سند رسم. استقلال والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجدار تاجیک است و همین آزمون‌ها جهت دریافت استعدادها از میان جوانان در کشور مساعدگر است. یکی از چنین جوانان خوشبخت دوران استقلال دانشجوی کالج فرقت کریموف می باشد. فرقت کریموف 28 اکتبر سال 2005 در شهر خوجند تولد شده است. سال 2015 به مکتب صنعتی بچگانه رقم 2 شهر خوجند برای آموزش اسباب بیان داخل شده مشق هنر کرده است. سال 2021 باشد بعد ختم صنف 9 به کالج صنعتی بنام صادقخان حافظ شهر خوجند شعبه سازهای ارکستر خلقی به اختصاص بیان داخل شده است. سال 2024 در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نمودم سزاوار جای دوم و 25000 سومانی مکافات پولی گردید. فرقت همزمان در بسیار چاره‌بینی و آزمون‌های داخلی کشور و بیرون از آن نیز اشتراک کرده است. در صحبت فرقت غالب آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از آن غیرت، کوشش و زحمت‌هایش با همراه استادش جهت اشتراک در آزمون بیان اندیشه کرده گفت که او یگانه اشتراکچی آزمون بود که با اسباب موسیقی بیان هنرنمایی کرد. سال گذشته در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کرده در دور جمهوری سزاوار جای دوم گشتم. در اشتراکی آزمون به من استادم اسمت سیدالله کمک کردند. ما 3 اثر را برای 3 دوره آزمون تیار کردیم. در دور اول اثری چردش مونتی، در دور دوم کاروسل آلبرت فاسن و در دور نهایی اثری آچی چارنی پیوتر فرسینی. چرا شما همین اسباب بیان رو انتخاب کردید؟ خود بابای خودم بیان نواز هستند. اثری اولینی من چردش مونتی میباشه. بیان خود اسباب اروپایی می باشد. در اروپا این را اکاردیون می نامند و در روس‌ها بیان. در اساس این اکاردیون بیان ساخته شده است. تگمچ‌های طرف دست راستش خروماتیکی. با همین اسباب بیانم که در ازبکستان فستیوال نوروز صدالاری شده گذشت اشتراک کردم و باز در فستیوال ساگدیسکی پراوده. آینده نقشه دارم که برای ادامه تحصیل به کنسرواتوار شهری دوشنبه داخل شوم. فرقت کریموف از شهر خوجند سزاوار جای دوم.
من به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت محترم امام علی رحمان منتداری خود را بیان میکنم که برای ما جوانان چنین آزمون‌ها را تشکیل کردند که ما استعداد خود را نشان دهیم. من منتداری خود را به استادم اسمت سیدالله و دیگر آموزگارانی که مرا دستگیری کردند میرسانم. واقعا تشکیل و برگزار نمودن آزمون‌های گوناگون در کشور محض با تشبث و دستگیری‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جوانان و نورسان و قشرهای گوناگون جامعه جهت رشد استعداد آنها راهگشاست. امروز امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای برگزاری آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من الکی به تصویب رسیده است و امید بر آن داریم که این نوبت نیز روی صحنه چهره‌های نو از روی نامیناسی‌های مقرر گردیده دریافت کرده می‌شوند و فضای صنعت و فرهنگ و هنر والای ملت تاجیک را معرفی‌گر می‌گردند. به داوطلبان برار خواهانیم ما باشیم گروه ایجادی در نوبت خود طریق برنامه تاجیکستان وطن عزیز من دستاوردهای آنها را به شما بیننده‌های عزیز معرفی خواهیم کرد. خیر تا برنامه‌های آینده صحتمند و سربلند باشید.